khusus idi ogi ia katalau tu masyarakat buru angka tu biasa agak agi bawah biasa bawa ki cerek to itariwae bawa ki botol itariwae gangkan nama kadaki biasa omi talo mak boloki buru ya kode kita pahangi batongan na yasenge mak boloki buru itu napa ketulu-tulu kita we jadi pakutan agi baca dari kota mak boloki buru agi baca bu maka daki aja murojo-rojo kasih apung we aja empat ketulu-tulu apung we itu ya biasa perhatikan to matatta ya kuna pak guri apun mak boloki buru dia itu dipakoli-koling mapamula okko ulunna lettu ajena napa yulangi sih mapamula ulunna okko ajena mapamula ulunna lettu ajena bikatalu biasa aga perlodongan na ibu kayu ko kita ulolongangi ternyata nomor siddi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulunna lettu li ajena sementara mu bolo bace mak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sininna tama-tama lakbiku sila surah seleku hadirin dan hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Lau nikmai nari paraka tanra asyukur kemarajata lau risisi arja kuasanna pung Allah subhanahu wa ta'ala nasaba alhamdulillahi rabbil alamin angkamupi nawerengi adisingang umuruk malampe gangkan ayulesi pejok-kejokai ajeta untuk pasilin nerengi perintah pung Allah subhanahu wa ta'ala lauri pada manang idi angkai okon rangiwi naya meloe ulampe ngangi ilan naya kesempatan mak baraka pak bue tentang siddi kebiasaan ya rega siddi ada ia merepa jama idi ia komelo imal lepat tawe ataukah pura imal lepat tawe ya komelo imal lepat tawe itu ia biasa nonri marwa tawe ia tu pasai tokui pak baluk-baluk ia tu sia ku pura imal lepat tawe ia nonri marwa tawe ia naritu okoi kui buruk na tomateta ya senge maziareki buruk na ia na melo rampenga ilan na kesempatan subuh baraka ewe nasaba angkatu makukoi sik dipahang ya rega anggapan makadana detu nangka na perintangi Nabi ta sallallahu alaihi wasallam ia tu masyarakat buruk narik kopure malepat tawe jadi ekong kata podangi mapakwaro biasa ni dikasih de elaisengi maka biasa ni de nang katalau syariki buruk na yaro tomatotta yarga keluarga ta aga pas sabarna maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur betongan na pura itu Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi idi umat na rioloro untuk masyarakat buruk jadi riolo Nabi tak sallallahu alaihi wasallam natyangi umat na untuk masyarakat buruk
neki mancaji pakutana narikko ibukai penjelasan na iro hak desa na nabitta ilolongang makadana agar pas seberanna iro wattue na tangi nabitta sallallahu alaihi wasallam tawilo masyariki buruk gangkana lailolongangi jawabanna iro hak desa na nabitta sallallahu alaihi wasallam makadana nabitta natyangi iro tawir yolo masyaraki buru nasaba madododomo pikasi tepe nak kita urangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ajak kamanaha iro kebiasaan na marioloi di epa napahang ya sengi agama selengi lisu pengang aga kebiasaan na tawir yolo ya naritu nariko melo i millo doang okoy batuy millo doang melo i millo aga-aga okoy patungi ya sengi berhala millo doang gangkan na iya na kitori nabitta makada ajak mulo masyariki buruk watyak lo masyariki buruk nasaba rewak kam masih itu kebiasaanmu gangkan na metta rimun ripuran na puade ro nabitta sallallahu alaihi wasallam napateru iha desa na makadana fazuruha makukui na sabak makanja ni pahamam muriasengi agama seleng makanja ni tepak mulori pang Allah subhanahu wa ta'ala maka laumana ko masyariki buruk jadi ia tu syariki buruk na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na mencari pakutan dari sisi tak makuku pak makada kesiaga ki lo masyariki buruk ibu-ibu kasyaki lo masyariki bur ilal nasi taungi kedua pura malep ramalama tu lauki pura malep raja-raja biasa tu ki lo angkat biasa lo masyariki bur iko pura napak buting anak biasa kada lo musapa yang buk mukur kasih angke kubulu magi nasaba purmetoi na perintah Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na yakia perlu mi ipah pak bu makadana digaga wattutu ia pura najello langsung Nabi tak sallallahu alaihi wasallam tentukangi ia wattu untuk telo masyariki buruk betongan ada bebas asoswaga melo kilo masyariki buruk lalu ki yang penting tepamegai iro syarata nasabak magi lauki masyariki buruk nasabak mega tau makoko pa iya koi pura ni kasih ilm mak tomotanna pura ni ilm mak keluarga na una lupa ini kasih siaraiwi na lupa ini lo milo doang ngi gangkana biasa ni tak kelupa idi lapong anak merimun rima kukue ya nanto ampe Nabi tak sallallahu alaihi wasallam digaga wattu na tentukan maka dalau ko masyariki buru iya wattu meloki lo elena wat dimmato meloki lo tengah sona wat dimmato meloko lori areweng wat dimmato wani tengah beni wat dimmato ya kami ko tengah beni we aja mesa site maka damatu ai baca-baca aga si melo na sapai degaga wattunna na iya kia khusus ilalanna iya narekupura ki malappa ibuka isiaga egan na kita maka ilulungangi ilalanna syarah Buhari makadana iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam narekko malappa itawe narekko loi malappa liang itu lalanginola makoto propemang narekko lisi pole malappa liat toy lalanginola aga pas sabaranna maka de ilalan nero kitab syarah sahih Buhari maka de ia pas sabaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam liangi nola lalangi ya koloi malappa liat toy nola lalangi ya kolisi pole malappa nomor sidinna ayyada'wa li ahli kuburihima nole Nabi tak sallallahu alaihi wasallam iro yolona ki buruk na to matewe napa nillo doang iro to matina iya na pas sabaran ne ampai nasuruh ki andre gurutta lauki masyariki buruk narek kupura ki malappa narek kong kapodangi makadana deji ga itu perintah Nabi ta akada bawa ni engkah ilalana kita nasabak magi Nabi ta ikolo malappa lihat tu lalanginola pas sabari nillo doang mana kasih sinin na iro to matiwi
Mako to pro pemang lisui lihat to nola si pengang ero yulo na ki buruk lainge napanilo doang ang ero to matewe nabitta lagi ro masyarakat buruk nilo doang ang ero to matena nomor 2 na nasa andre gurut ta okulala na kita makadana pas sebenarnya iro Nabi tak sallallahu alaihi wasallam langin nola jokka letto nola lisu nomor 2 na iya naritu ayyata saddaka ala fuqaraihima iya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam napuji tu masjidake okoto pakiri iya na biasa idi narekong kanana mende ribolata biasa tu yelet di tak 2 sebu tak 5 sebu poli kegimana ngiro guruang poli Nabi tak sallallahu alaihi wasallam jadi ternyata iro na pigo itu motoriolo tak pak bu digaga sisala ilalen agama ta iya mi biasa makuki anak rimon rie nulle termasuk matan rela dan di sekolahna matan rela dan pak disengena biasa ni kasih na pasala iro agaga na pigo itu motoriolo ta sidinna tomo-tomo labiku andrangi sila surah seleku angke hadire makoto propaimang iya idi biasa ogi khusus idi ogi iya katalo tu masyarakat buru angka tu biasa agagi bawah biasa bawa ki cerek to itariwae bawa ki botol itariwae gangkanna makadaki biasa ome telo mak boloki buru ya kode tapahangi batongan na yasenge mak boloki buru itu na pakatulu-tulu ki tawe na podangi matu te makadaga gunane ro mak boloki buru pure je tu bosi lupu bolokeng matu tomatemu masemengi matu ya ko tangkalinga ada yang makor ai go yang tepat tah denan tamelo mak boloki buru na yaki angka dasarna pak aga dasarna bu Akhirnya Nabi tak sallallahu alaihi wasallam riolo narekuloi kasih siarai buruk na anak na yaseng Ibrahim maka ia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam pasti bawa iwe latu iki buruk na anak na bolo iro ki buruk na anak na yaseng Ibrahim aga alasan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na boleh ki buruk na anak na serekom wedi mata de iro tanana ki buruk na anak na rapat tanana iro ki buruk na anak na pole okuni di to motata riolo ogi ewe na sabab melo ikasi pratte iya ajaran Nabi tak sallallahu alaihi wasallam na pak guru ni na rekoloki masyariki buruk ak boloki na yaki mancaji pakutana age baca na rekot mak boloki buruk age baca bu maka daki aja murojo-roji kasi apung aja empat katulu-tuli apung makor biasa kafan odek toh angka tu perlindungan na bu angka perlindungan na pak na sabak magi ya tu ya biasa perhatikan tomatata ya kuna pak guri apun mak boloki buruk dia tu di pakoli-koling mapamula okko ulun na letu ajena napayulangi si mapamula ulunna okko ajena mapamula ulunna letu ajena bikatalu biasa aga perlodongan na ibu kayu ko kita ulolongangi ternyata nomor siddi makadai narekomu bolo iri pamulangi bolo iri ulunna letu li ajena sementarmu bolo bace makadana sakkalallahu syarrahu aga betongan na puang tanapodo kasi nasabak barakat na iye way ubolokange iye tau angke ilalan na ki buru TPB laiwi poli risinin na jae yan tu ampai barakat na yasange mak boloki buru nomor 2 na nareko ibolo iro ki buru mapamula ulun na letu aje na iro to matita ibaca si makadana wa barradallahu majja'ahu puang tepat cek ikasi teperingengi kasi siksana iye tomatoku nanya keluarga aku angke ilalenam ki buru nomor 3 na ibasa si makadana waja'alhu jannata maswahu puang tepancaji wikasi iya ki buruk ne keluarga aku dan niat tomatoku bolo sebagai teman-teman surga kanja papalero gurun na tomatoriolota jadi rugilah orang
nareko idi taurimon ria dia tamela lo masyaraki buru sinin na tama-tama labiku andrangi sila siro selaku angkai hadere makoto propaimang biasa to ang kaibawa tu selain nawai nareko tolo masyaraki buru ia naritu bunga agangkan na biasa tema kadata burbunga aga pas seberanna angka mana ternyata landasanna poliri nabitta angka nang kasit di waktu iro nabitta sallallahu alaihi wasallam lalu riolona dua ki buruk sahabatna gangkan na lepangi nabitta sallallahu alaihi wasallam ukur yolo ki buruk na podangi sahabat makadana sahabatku alku dua pelapa koroma gangkan na mala iro sahabat dua pelakwa Roma na pacukengi okoro yasik na ki buruk na sahabat dua makutane sahabat makada suruna Allah Ta'ala agar pas sabari iro pelapako Romai tataru yare ga tapacukong okoro yasik na ki buruk makadai Nabi ta sallallahu alaihi wasallam watut taon nangi lalu ulipang nalenga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala makadana Muhammad isis itu sahabat mo kue dua ki buruk Muhammad isis itu dua sahabat mo kue ilalan na ki buruk makutane sahabat yang makadana suruna Allah Ta'ala aga pasisana dosa aga purna pigau na isis sa ilal na ki buruk maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dia tu nama raja dosana maringam mi dosana aga dosana ki buruk pertama maka dia Nabi tak sallallahu alaihi wasallam kana yamshi uttasya bin namimah nomor sayyidina iya dosahana sahabat tak pamulangi nasabak mapuji mak beli belae ulian napau okori timorang lihat to napau okori watange napuji mi tetai si salah-salah gangkan isis saya ku ilala ki burukna ki buruk kedua nasan Nabi ta sallallahu alaihi wasallam nalinga karibu pong Allah subhanahu wa ta'ala maka dadi tuna maraja sisana aga sisana nasaba iya ko pure temi di nama kanja cara nama bisah Pak tangkalinga madijing ni Pak ternyata ya ko puri ki temi dari kota mak bisa pale nadina makanja cerata mak bisa isi samupi apalagi nan reko ya igeti maniero agagata iro dosana ro jadi gangkana Nabi tak sallallahu alaihi wasallam perintangi sahabat maka da ala ko pala pakaroma serekwamang iya tu pala pakaroma nilodoangan iya tu tomatewe gangka marakko iya tu pala pakaroma na iring yang kang pasesana iya tau angka ilala na ki burue gangkana menre itu matatta ukubula menre i Makkah nang kalinga iya desa nang kalinga karebana Nabi ta sallallahu alaihi wasallam melo iparatte iyo kubulo gangkana biasa di mala bunga pandang aga pasabari nasabat diga aga pala pakoroma okubulo makoro ilalan na agama tanareko mapahang agama ki nasabak magi Pak nasabak nareko makukui keadaannya megalak tu biasa pahang mapakatulu-tulu sininna ada biasa na meloi na jama to motorilo tak kasih melomana na patading na iya kia ternyata angka menemu ilalan na agamata iya mitu nasala nareko angka agaga na pigo tawi di na sumpu si bawa agamai betongan na aga ipatanrewi iro ada ina agamai melona iro agamai nomor si dinapa ada betongan na ada di na wedding di na jaji agaga itu nareko angka ni agamai ilalanna na di pigaga ada na sebangka tu biasa tu pahangi risisi tak makadana ai di na cocok ku di na mapakwatu mapoko pana jaji nareko angka na agama ilalanna di gaga ada na tajaman itu nasabak magi pura ipan nomor si dini ia tu posisi na agamai nasabak magi ia tu ada ia tu kebiasaan macu mi okko agamai tania agamai macu okko ri ada gangkana maka dia penguluta Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tafaula wa yunkaru tasyaumah agbatonganna ternyata iro penguluta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napujila de tapaul aga ya tapaul maka daki idi taogi mas sanu-sanungang maka dia bahasa Indonesianya simbol ag betongan na simbol
perillo doangan na ikia dini ibaca pada nendo ngairo pala pakoromai pada nero biasa bunga-bunga na reko bawa ki loki buru dini ibaca itu na yakia alena miloda sendiri wi tau ilalan na ki buru na sabak nabi tak sallallahu alaihi wasallam pura na paratte ima pakwaro na yakia na paterui nabi tak sallallahu alaihi wasallam makadana wa yungkarut tasyauma na cacalad nabi tak sallallahu alaihi wasallam ia tau si mata itu angkai mapi mali dito gago kubule biasa mapi mali dito gaga alhamdulillah ko dito gaga kegaya sama pemali ya sange tu mapemali anu dina ding ijamah nareku ijamah biasa ki macilaka nasat tawe biasa makadai meloi pak butti jero apung meloi pak butti anak mu aso salasa magamu kira-kira iya ro tangata aso salasa iya aja malasai matu meloi pak butti meloi macira anak aso araba aja mujamah aso araba magi kebetulan nasa biasa mata ilatu mukur nakan maki cilaka betul na yang ada kebetulan itu betul na digaga hubungan na nareko ijame nasa toy biasa ki micilaka iya na natian nabi tak sallallahu alaihi wasallam iya na royase pemali ya sangeta paul makoi contoh na upaya biasa tu di riolo to tak kasih nareko mapamula melo ina pengaji anakna oko gurunna biasa tu bawai kaluku biasa bawa golla aga betongan na bawa kaluku angka makada beri malun rai atinna untuk lomak guru cocok angka to makadana serekom mangi eropa disanganna anak-anak mak guri weddingina pakki guna maiga pada lona kaluku mega gunana angka santan na wedi yaki bo agaga angka waina angka sabu na angka kak darona make gawding sarekom mangi iero ternyata nareko ibawangi kalu kuguranna mencedi toy ak gurong ri anak na makadana tanna podo iko nak matuk maki guno kuku tawe magi bawangi golla gare nasaba nareko ibawangi golla sarekom mangi weddingi macen-cening itu anak ita mama guru mengaji aja anak angkai ria sujuma ai de sinalo baja angka sila osso minggu ai de sinalo osso sining serekom bangi macam ni ceningi atinna anak elo mak guru bakal makukuing kato biasa bawa buka biasa aku tanam makada magi ta bawa buka serekom manggeri malengo-lengo ibacaan ya ro anak mak guru mengaji wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.